Hekk kif sa ftit ta' snin ilu l-istaġun turistiku ta' pajjiżna kien jibda jmajna ma' tmiem ta' Settembru, bħalissa l-ammont ta' turisti li qed jiġi f'pajjiżna baqa' dejjem jiżdied. Fil-fatt statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li ħarġet din il-ġimgħa ewriet li t-turisti li ġew f'Malta tu Settembru li għadda qabżu b'3% dak li ġew fl-istess xahar is-sena l-oħra. Il-ħadd filgħodu għan jużar it-toroq tal-Belt Valletta u staqsa lit-turisti x'ressaqhom lejn pajjiżna. What brought you here? Model European Parliament, of course. We were on a cruise coming out of Monte Carlo and it ended up in Malta. And we hadn't been to Malta before, so we thought we would stay. So we stayed 4 days. The first day, so it's nice, but we just discovered. Yes. Weather, holiday, yeah. Is this your first time here? No, many times, I come many times. Wieħed seta' jinnota wkoll il-ħidma tal-promozzjoni li qed issir fi swieq ġodda bħal dak tal-Vant qed iħalli l-frott hekk kif ħafna jażlu li tilqu mill-pajjiżi tal-Orjent sabiex igawdu dan il-pajjiż b'5,000 sena ta' storja f'nofs il-Baħar Mediterran. What brought you to Malta? Because I saw a TV program introducing Malta. That's why I come here. And you like it so far? Because I just arrived yesterday, but so far so good, and I enjoy the view. Yeah, I hope the weather will be better when I stay here. Maybe I will go to the beach to see the oceans or. The history. Your first time here? Yes, first time here, yeah. Madana kollu l-prevenzjoni tat-temp għal dawn il-jiem li ġejjin ma niżlet xejn sew ma' wħud li waqt il-btala tagħhom f'pajjiżna xtaqgħu jqattgħu ħin taħt ix-xemx tiżreġ li huma magħrufa liha il-gżejjer Maltin. Yes. It's very good. It's a beautiful town, place, town. I love. But where is the sun? I love. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.